الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang. Hari ini Rabu malam Kamis tanggal 27 Desember 2023 Masehi atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Amril Nurman SAG dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Dr. Andes Haji Syarifuddin Ya'qub MHI dengan pembahasan Al-Fiqh Islam wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah disediakan. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله 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 عظم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم
وسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita kembali dapat berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan kita teruskan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hadhihi niyah wala kulli niyatin salihah wala hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, bahwa kehadiran kita di muka bumi ini untuk beramal ya, beramal yang benar. Karena dalam surah Al-Isra ayat 84 itu Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul kullu ya'malu ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, setiap seseorang itu beramal menurut caranya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu mengetahui siapa yang paling benar dalam amalnya itu. Jadi Allah menuntut amal yang benar. Untuk benar itu maka dengan ilmu. Untuk memperoleh ilmu itu dengan belajar. Makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Untuk memperoleh ilmu yang benar, maka Allah SWT memerintahkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ahli kalau kamu tidak tahu. Nah, ahli fikih ini itulah ulama yang 4 itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Makanya rujukan yang kita pakai adalah Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Fikih Islam dengan dalil-dalilnya. Karena fikih itu dalam arti bahasa al-fahmu, paham. Dalam arti istilah al-ilmu bi ahkamis syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Ilmu tentang hukum syariat Islam yang amaliyah. Sumbernya dari dalil-dalil yang rinci. Jadi pakai dalil untuk meyakinkan itu benar. Ya. Makanya dalam kajian kita ini kita membahasnya secara komprehensif sehingga kita menemukan menurut keyakinan kita ini yang benar. Kan kata Rasulullah SAW, qaribu wasyaddidu. Biasakanlah kalian mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wasyaddidu, berpegang teguhlah pada keyakinan kalian masing-masing. Jadi yakin dulu baru kita amalkan. Nah, untuk keyakinan ini kita kaji ya secara komprehensif dari 4 ulama itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, kajian kita pada
Rabu yang lalu itu syarat-syarat sah, kemudian sudah masuk pada rukun-rukun ya. Rukun yang baru dibahas itu niat, takbiratul ihram. Dan berikut ini itu rukun itu membaca surah Al-Fatihah. Apa dalilnya itu? Sehingga surah Al-Fatihah itu dijadikan oleh Imam Syafi'i itu rukun. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Rahul Bukhari wa Muslim. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Fatihatul kitab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih hadis ini ya. Dalam riwayat lain kalimatnya sebagai berikut. Artinya sholat tidaklah cukup jika di dalam sholat tersebut orangnya tidak membaca Fatihatul kitab. Karena itu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Al-Fatihah itu rukun. Hadis ini diriwayatkan oleh Darul Qutni, isnad hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Nah, jadi dengan hadis yang sahih ini kita yakin ya bahwa apa yang dinyatakan Rasulullah SAW itu benar adanya. Lalu di dalam riwayat lain dijumpai kalimatnya sebagai berikut, yang artinya surat Ummul Quran, surah Al-Fatihah adalah sebagai pengganti dari surah-surah yang lain, dan surah-surah yang lain tidak boleh menjadi pengganti dalam surah Al-Fatihah. Nah, ini kalau dikonfirmasikan dengan pendapat Imam Hanafi, Al-Fatihah itu bukan rukun dalam mazhab Hanafi. Kalau rukun itu disebutnya dengan fardu, ini disebutnya dengan wajib. Wajib di sini setara dengan sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i. Kenapa Imam Hanafi berpendapat Al-Fatihah itu bukan rukun? Sehingga kalau terlupa membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya cukup diganti dengan sujud sahwi. Kalau Imam Syafi'i kalau lupa tidak sah, harus diulang gitu ya. Nah, apa dalilnya? Ya, Imam Hanafi berpendapat itu adalah wajib setara dengan sunat muakkad. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu menurut pandangan Imam Hanafi itu hadis ahad. Hadis ahad itu tidak bisa dipakai untuk istisna, untuk mengecualikan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu qat'iyatul wurud, qat'iyatul dilalah ya. Makanya dalam Al-Quran itu surah Al-Muzammil itu faqra'u ma tayassaru minal Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Jadi tidak harus Al-Fatihah menurut pendapat Imam Hanafi. Ya. Makanya di rakaat ketiga, rakaat keempat itu bukan Al-Fatihah, boleh diganti dengan ayat dalam mazhab Hanafi. Tapi Imam Syafi'i banyak sekali hadis-hadis yang diunggulkan oleh Imam Syafi'i ini. Ada yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kemudian yang menambah kuatnya Imam Syafi'i itu menetapkan bahwa surah Al-Fatihah itu sebagai rukun di dalam sholat adalah hadis Nabi Muhammad SAW tentang seorang sahabat yang buruk sholatnya. Rasul melihat sahabat ini ya baru masuk Islam ya, sholatnya tidak bagus. Maka kata Rasul, "Fakabir sumakro bi ummil kitab." Bertakbirlah, kemudian bacalah umul kitab. Al-Fatihah artinya. Jadi Al-Fatihah itu rukun. Begitu ya. Tapi Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i sependapat bahwa Al-Fatihah itu rukun. Ya, cuman Imam Syafi'i, Imam Hanafi yang bukan rukun ya. Dia wajib saja. Wajib dalam Imam Hanafi ini setara dengan sunat muakkad dalam Imam Syafi'i. Tapi ada perbedaan bahwa Al-Fatihah itu rukun tetap menurut Imam Maliki,
Tapi bismillahnya itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Karena itu Imam Maliki tidak baca bismillah. Sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertakbir membaca alhamdu. Itu alasan Imam Malik. Makanya doa iftitah tidak dibaca, ta'awuz tidak dibaca, bismillah juga tidak dibaca. Nah, ini kita lagi komprehensif ini namanya. Sehingga timbul keyakinan kita yang mana nanti kita pegang begitu ya. Nah, tapi tetap Al-Fatihah itu rukun menurut Imam Maliki. Imam Hambali juga Al-Fatihah itu rukun, tapi membaca bismillahnya itu sir, tidak jahar. Itu yang dipegang oleh Mekah Madinah. Kalau fikihnya, orientasinya Imam Hambali ya, Ahmad bin Hambal. Lalu Imam Syafi'i bahwa bismillah itu ayat dari surah Al-Fatihah, sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang. Sudah itu membacanya itu jahar. Ini Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iza qara'tum alhamdu faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha umul Qur'an wa umul kitab wa sab'ul masani. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Au qala hiya ihda ayatiha." Rawahu Darul Qutni. Artinya, apabila kamu membaca surah Al-Fatihah, alhamdu, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah itu adalah umul Quran dan umul kitab, dan termasuk ayat sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang. Basmalah adalah satu di antara ayat-ayat Al-Fatihah. Atau Nabi SAW bersabda, basmalah adalah satu dari ayat Al-Fatihah. Hadis riwayat Darul Qutni. Nah, lalu hadis ini diriwayatkan oleh Darul Qutni. Beliau menyatakan semua rawi yang meriwayatkan hadis ini siqah, dapat dipercaya. Gitu ya. Jadi kuat dalilnya. Lalu dari mazhab Syafi'i juga mendapat alasan yang kuat yang menyatakan bahwa basmalah ayat dari surah Al-Fatihah itu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Innan Nabi alaihi salatu wassalam karena ia jaharu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tegas ini. Bahwa Rasulullah SAW membaca jahar bismillahirrahmanirrahim. Artinya bersuara. Kalau sholat maghrib, isya, subuh ya. Padahal Imam Syafi'i ini gurunya Imam Hambali. Imam Hambali itu berguru kepada Imam Syafi'i. Tapi Imam Hambali pendapatnya beda. Bismillah tidak jahar, sir, kan begitu ya. Kemudian hadis dari Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, qalat, kana Rasulullah SAW yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Artinya Ummu Salamah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kedengaran bacaan bismillah ini. Sesuai dengan hadis di atas tadi kan, ya jaharu bismillahirrahmanirrahim. Mengeraskan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah seayat-seayat supaya tadabbur fi jami'i qiraatina. Jadi ayatan-ayatan sesuai dengan penjelasan dari Ummu Salamah juga. Rasul membaca surah Al-Fatihah itu ayatan-ayatan, seayat-seayat. Jadi tidak disambung. Kenapa? Karena itu dialog. Ya, ini riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man shalla sholata lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidajun, fahiya hidajun, fahiya hidajun." Ghairu tamam. Faqila li Abi Hurairah, "Inna nakunu wara al-imam." Qala iqra biha fi nafsika.
Artinya siapa yang sembahyang dan tidak membaca Ummul Quran Al-Fatihah, maka sembahyangnya itu kurang, tidak sempurna. Abu Hurairah ditanya bagaimana jika kita di belakang imam? Jawabnya, bacalah dalam hatimu, sebab saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah membagi salat itu menjadi 2 bagian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Wali abdi masalah. Ku bagi dalam salat itu antara aku dengan hambaku 2 bagian. Bagi hambaku dia memperoleh apa yang dia minta. Fa iza qala al-abdu, apabila hambaku mengatakan dalam salat itu ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau diartikan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Qala Allah hamidani abdi. Dijawab Allah. Ini dialog. Hambaku memujiku. Ya. Wa zaqala ar-rahmanir rahim. Apabila hambaku membaca dalam salat itu ar-rahmanir rahim, yang pengasih dan penyayang. Kalau ditafsirkan ar-rahman itu, Allah itu ada 100 rahmat. Satu rahmat saja yang dianugerahkan Allah di muka bumi ini dengan sifat ar-rahmannya itu, seluruh makhluknya ini mendapat rezeki, bisa saling kasih sayang dengan sifat ar-rahman itu. Sedangkan ar-rahim itu 99 rahmat kelak akan dianugerahkan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi ketika hambanya mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi, hambaku bersyukur kepadaku, dijawab Allah. Fa iza qala maliki yaumiddin, ketika hamba mengatakan dalam salat itu maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan itu hari hisab di mahsyar. Betapa sangat panas teriknya, kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, pada saat itu telanjang. Ini malunya aku, kata Ibunda Siti Aisyah, orang melihat auratku. Tidak ada orang yang perhatikan orang lain, sibuk urusannya sendiri-sendiri. Penantiannya sampai terendam di keringatnya sendiri batas leher. Astagfirullah. Ya. Nah, artinya apa yang diharapkan? Hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong. Maka ketika hamba mengatakan maliki yaumiddin, qala Allah majadani abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Tidak ada tempat berserah diri kecuali kepada Allah. Fa iza qala abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Apa jawab Allah? Hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini bagi hambaku, hambaku memperoleh apa yang dia minta. Apa yang diminta hamba? Qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang sesat. Langsung dijawab Allah, hazali abdi wali abdi masalah. Ini bagi hambaku dan hambaku memperoleh apa yang dia minta. Nah, bagi yang memahami ini dialog, tentu membaca surah Al-Fatihahnya ayatan-ayatannya. Karena berjawab dengan Allah. Baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Jadi bagusnya begitu. Ya. Jangan disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Kapan lagi nak berjawab dengan Allah? Gitu. Ya. Jadi mulailah Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sudah waladdallin itu berhenti sejenak. Baru amin. Nah, makmum imam dulu amin tuh. Ya. Iza amanal imam fa aminu kata Rasul. Kalau imam sudah baru amin. Karena apabila amin kalian itu bersamaan dengan aminnya malaikat, Allah ampuni dosa-dosamu yang lalu. Subhanallah. Kalau nulu-nulu tidak lewat baik gitu. Nah, jadi begitu ya. Nah, dari kajian-kajian seperti ini akhirnya kita mendapat keyakinan yang kuat itu dalam al-fiqhul Islam wa adillatuhu ini Imam Syafi'i. Jadi Al-Fatihah itu 7 ayat. Bismillah itu ayat pertama. Cara membacanya jahar kalau sholat jahar. Karena dia dialog ya. Dan ayatan-ayatan. Kalau Imam Hanafi tadi Al-Fatihah itu bukan rukun. Tapi wajib. Wajib itu setara dengan sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i. Sehingga dianjurkan oleh Imam Hanafi itu di rakaat pertama kedua saja Al-Fatihah. Kalau rakaat pertama kedua lupa cukup dengan sujud sahwi. Rakaat ketiga ganti dengan ayat-ayat saja. Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ya. Nah, itu pemahaman Imam Hanafi. Bismillah bukan ayat dari surah Al-Fatihah dan bukan ayat dari Al-Qur'an. Yang ayat Al-Quran itu hanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu Hanafi. Imam Malik tadi bismillah bukan ayat dari surah Al-Quran dan bukan pula ayat dari surah-surah pendek. Karena itu Imam Maliki Al-Fatihah itu tetap rukun juga, tapi bukan dimulai dari bismillah. Dari alhamdulillahirabbil alamin. 7 ayat juga. Jadi di mana yang ayat ketujuhnya itu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim 6 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ketujuh. Gitu ya. Nah, bismillah tidak dibaca. Belum lagi nanti dalam cara berjamaah masih berbeda lagi. Ya. Kalau Imam Hambali bismillah itu ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi ayat pertama sama dengan Imam Syafi'i, cuma cara membacanya yang beda. Kalau sholat jahar khusus bismillahnya itu sir, adeng saja berbisik ya. Yang kedengarannya alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, Imam Syafi'i bismillah itu ayat dari surah Al-Fatihah. Cara membacanya jahar kalau sholat jahar, sir kalau sholat sir. Gitu ya. Dan dalam berjamaah, nah ini beda lagi dalam berjamaah. Kalau berjamaah Imam Hanafi itu makmum tidak usah baca. Innamal imamu sungguhnya imam itu dijadikan melengkapi, dijadikan contoh, dan bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Karena itu dalam sholat berjamaah, baik sholat sir maupun sholat jahar, makmum tidak usah baca Al-Fatihah dan surah. Dengarkan saja, karena sudah diwakili oleh imam. Imam ruku, imam i'tidal. Imam Malik kalau sholatnya sholat jahar, makmum cukup mendengarkan saja Al-Fatihah dan surah di rakaat pertama kedua itu ya. Apa dalilnya?
surah Al-A'raf ayat 204. Ya. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan Al-Qur'an dalam salat itu fastami'u lahu, dengarkan bacaan imam itu. Wa ansitu, diam perhatikan, la'allakum turhamun. Nah, kalau rakaat ketiganya sir, sama-sama membaca. Fa iza asrartu faqra'u. Kalau sir, baca. Itu Maliki. Imam Hambali juga sama kalau berjamaah. Dengarkan saja, itu juga alasannya. Ya, kecuali walaupun sholat jahar, kalau makmum itu tidak mendengar bacaan imam, dia wajib membaca. Itu saja bedanya dengan Maliki. Nah, Imam Syafi'i baik sholat jahar maupun sholat sir, makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Tadi itu alasannya. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Lagian dalilnya yang sangat tepat itu ketika Rasul SAW menjadi imam sholat subuh. Ada yang mengikuti bacaan Rasul dari Al-Fatihah sampai surah secara jahar ya. Setelah salam kata Rasul, aku merasa tadi ada yang mengikuti bacaanku. Iya ya Rasul, aku, kata sahabat. Jangan lagi kata Rasul, illa bi ummil kitab. Kecuali Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra biha. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam salat berjamaah jahar. Ya, jadi walaupun jahar wajib membaca. Itu alasan Imam Syafi'i. Dengan dikemukakan dalil-dalil ini, kita sampai pada keyakinan yang kuat itu adalah Imam Syafi'i. Makanya kata Rasul apa tuh? Saddidu, berpegang teguhlah pada keyakinan kalian masing-masing. Qoribu wasaddidu. Qoribu di situ biasakanlah mendekatkan diri kepada Allah SWT, wasaddidu, dan berpeganglah pada keyakinan kalian masing-masing. Tadi kan dinyatakan dalam surah Al-Isra apa tuh? Kullu ya'malu ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, setiap seseorang itu beramal menurut caranya masing-masing. Dan Tuhan kalian, Tuhanmu itu mengetahui siapa yang paling benar amalnya, jalan dia beramal. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Jadi untuk benar itu tadi belajar dengan ilmu. Supaya memperoleh ilmu belajar. Belajar itu dengan siapa? Dengan yang ahli. Kalau fikih siapa ahlinya? Tadi itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi merujuk ke situ. Jadi yang tidak mau bermazhab itu malah merasa pintar dewek. Baca, mengkaji Al-Quran dan hadis langsung. Padahal Al-Quran itu kan ada yang tidak mudah mengistimbatkan maknanya itu. Maksudnya itu harus dengan ilmu. Ilmunya banyak itu. Ilmu nahwu sorof, mantik, bayan, ma'ani, isti'arah, ilmu tafsir, ilmu hadis ya. Jadi banyak sekali. Makanya Allah sudah siapkan di abad kedua Hijriah itu ulama-ulama beken itu. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya, belajarlah dengan mereka. Cuman Imam Syafi'i itu kita ini dibaginya 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Zalika alimun. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia itu tahu. Itulah orang alim. Belajarlah dengan orang alim ini. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Dia tahu tapi dia tidak tahu kalau dia itu tahu. Itulah orang terkantuk, orang tertidur. Ingatkan itu. Berilmu tapi tidak ngamalkan.
Ingat kan? Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu dia tuh tidak tahu. Nah, ini yang galak belajar tuh. Tuntun dia. Kita-kita ini. Yang keempat ini yang rusak andam. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Tidak galak belajar lagi. Lah merasa benar, tapi ternyata salah cara ibadahnya. Gitu ya. Tapi tidak mau dituntun, tidak mau belajar, tidak mau menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Nah, masuk ke mana kita yang bagus? Yang ketiga tadi. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia tahu dia itu tidak tahu. Karena itu dia mau belajar. Ustadz ini masuk yang ketiga juga tuh. Sebab ilmu ini tambah dikaji tambah merasa kita ini buyan. Ya? Tambah dikaji. Saya dulu pengalaman belajar bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Baru elementary lah rasa hebatnya. Pras-pres bahasa Inggris ini. Naik ke intermediate, wow, masih banyak yang belum tahu. Naik ke advance lagi tambah. Nah, jadi tambah dikaji, tambah merasa bodoh. Itu orang yang bagus semua itu, masih merasa bodoh terus. Kalau lah merasa pintar, nah itu tadi, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Iya, kata orang Palembang tuh teka. Diajari tak galak, tapi salah gitu ya. Berapa menit lagi? Habis? 2 menit lagi ya. Nah, jadi terus kita melakukan evaluasi dan rukun-rukun ini kita bahas secara komprehensif ya, sehingga timbul keyakinan. Oh, ini insya Allah yang benar, tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Kita megang Imam Syafi'i. Tapi tidak kita salahkan Hanafi, tidak kita salahkan Maliki, tidak kita salahkan Hambali. Berpegang teguhlah pada keyakinan kalian masing-masing. Saddidu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Sami ya Basir ya Dzul Jalali wal Ikram ya Dzul Arsyil Majid ya Fa'alu lima yurid. Wa bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ij'alna ya Rabbi min ibadikal mutatahhirin wal muttaqin wal mukhlisin as-sakirin waj'al qulubana quluban mutmainnatan khashi'atan mutawaddi'atan wa riqatan wa khusu'an wa tadarruan ilaika wa min qudratika innaka sami'ud du'a wa sallim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujbi was sum'a wal ghiba wa su'iz zanni wan namima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabta' alaina bima'rifatil ilmi wassahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.